Evo ga ljudi, da skapirate lokaciju na kojoj se trenutno nalazimo. Malo sam se odmakio od svojih štapova koji se nalaze tamo, koji ste mogli vidjeti u prethodnoj kao nekoj najavi. Onako je bilo mi interesantno, ono, čovjek sa konjem, tu su ovčice i tako. Sve je samo bilo interesantno, samo da pokušam nekako navesiti. Evo ga, ne valja. Evo ga ovako, ne valja, evo ga ovako. Pokušao sam kao dobiti taj neki doživljaj koji se trenutno odvijao, jel? Sve sam evo na pecanju, puno komaraca, ali eto, odlučili smo ići danas malo pecat, moram se malo relaksirati, to je jedan od načina koji ja konzumiram, jel? Ovdje imamo jako lijepu poziciju, ako vas interesuje, tu imamo preko puta, znači preko ovog brdavca, evo možete da vidite, ne vidi se, možda se vidi. Tu imamo polja za obrađivanje, tu ljudi rade. Sve se ovo nismo na jezeru, nego smo na kanalu. Ne na kanalu kao u Zagrebu, što je na primjer kanal onaj što je smrdio, nego na kanalu za pecanje, koji se ulijeva u jezero. Ili izlijeva iz jezera, u ovom slučaju. Sve sam ajde pričat ću vam malo o pecanju, kako sam se ja navukao na taj sport. Točnije, to je jedini sport kojim se bavim u životu. Davne prije 2 godine počeo sam pecat, bit prije sam kao klinac volio, interesiralo me, kupio štap i sve. Imao sam frenda, imao ga dan danas isti prijatelj, jako smo dobri. Evo vidiš, ovdje mogu sad. Vidiš, ovdje je jako lijepo. Pogledaj kako se pripremili lijepo. I tu bi se mogli prebaciti. I preko noći bi moglo... Bučkaj, čujete li ovo? I preko noći bi se moglo ovdje čak pecat, vidiš. Baš čisto, tu imamo 2 uvalice. Jedna za frenda, jedna za mene, super. Tako ću raditi. Kao što sam počeo pričati, znači počeli smo prije neke 2 godine. Tako što ja sam i prije, znači, volio to i mi smo volili, ali nismo imali više vremena, smo imali volje, baš i to radilo se, borilo se za život i tako. I ajde, rekao, idemo pokušati. Uzeo sam štab, znači kad sam bio klinac koji sam kupio, ajde idemo pecati. I uhvatim neku ribicu, friend uhvati neku ribicu, ide to nama, znaš ono. Međutim, tu je Vransko jezero, znači ovo su uljeva iz Vranskog jezera. Sad tu godinu vam je more ulilo se u Vransko jezero i puno šarana je pobjeglo u ovaj kanal. Znači u ovom kanalu ovako vidite ovaj pravac. Nadam se da vidite, pošto pokušaj zaštititi od sunca, nikako. Tu je sve bilo puno ljudi iz cijele Hrvatske tu godinu. Zato što su masa šarana je iz Vranskog jezera došla u ovaj kanal. I tu je počelo to neko ludilo, znači baš sam se zarazio sa pecanjem kad sam uhvatio prvu, drugu ribicu, treću, bilo je lijep osjećaj, ono, vadi, znaš, bori se to, sve dok nisam uhvatio pravog šarana, mislim pravog, 3-4 kile imao, ali prava riba, naspram onog što sam prijelovio. Evo da je počelo to ludilo, evo onda idemo kupovati ovo, idemo kupovati tegove, idemo kupovati štapove, mašince, šaranske, znači počeli smo sve gledati i uzimati šta nam je potrebno za lovno šarana i tako smo se mi nakapčili. To ljeto je dobar dio jeseni, smo proveli tu. Točno gdje se šetam i bilo je savršeno. Nijedne noći nismo otišli kući da nemamo punu kantu ribe. Znači ono, super. Dosta tog smo vraćali, ali jednostavno ne treba ti tolika riba. Ali kasnije napravilo veliki problem, to je izlovljavanje. Pošto su počeli ljudi prokleti, pa počeli sa mrežama, pa onda nabijaju na ostrve. Vozili svako kanalom čamicom i nabijaju na ostrve ribu i onda to je sve propalo. Tako vam je, eto, ukratko, nastala neka ta moja ljubav prema pecanju. I ovo je isto lijepa pozicija. Imamo praznu bateriju. Sad sam ekipa morat skratiti, pošto se praznila baterija, ne znam kako tako brzo, mislim da ima više baterije. Sve sam tako nastala ta neka moja ljubav prema pecanju. Snimat ću vam najvjerojatnije ovako vlogove kad budem išao po jezerima, pošto evo sad opet je pecanje dozvoljeno.
ono, prošao je taj mrijest i to, pa se može pecat. Prošle godine smo išli isto na jedno jezero, bili smo 3 dana, ja mislim 4, baš je bilo super. I planiramo i ove godine isto tako. Sve sam ekipa vraćam sa svojim štapovima, da mi slučajno ne bi se nešto nakrčilo. Vam želim lijep pozdrav, nas se da ste uživali i vidimo se u sljedećem videu.